may tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agudong kami kinmari ispi italakay. Anya kumaita kanyak, no agudong kayo iti kumarem. Awang ka di aramidam. Ewan mo kiday. Nukasta nga raw, si kapay laang ti pangitalkak iti istor tayaw. San kumata kabisado ti preso dagiti lakom? Adamot tatak na. Nalakalaang mo't makita dagijay ka. Ha? Kasta ka day? Adto'y titulbak ti ka ha. No umisbo ka, ikandadong biit ti istor. Di mo panpanawan asaan anak kakandadaw. Amumat nga agraira manan dagiti agtatakaw. Uwan bakit? Amok daytan. Adamo la ang calculator ijay. Aramatam tapno saan ka nga agkamali iti supli nga itid mo kadagiti customer. Uwan, amok dagitan. Sana masapol nga ibagam? Ken saan ka pa'y gayam nga agpapautang. Narigat ti agsinger. Ado ka di pa'y tigatanga, Marilinda. Mapanak pa'y iji palingkay, Mari Ispay. Ay uray siyak maray, sa anak pa'y analpas. Anya ti pagluganan taya, Maray. Anya ti planaw. Agperstrip ta kuma. Anya oras ti first trip ita, Maray. Alauna maray, may mayat metlaeng no agperstrip ta. Ta sigurado ang mapumpun numanen ti last trip. Adapay doa nga oras ta, Maray. Ay mabit lang nga ron taala ang ti market bag ko maray. Aggidan ta mapan ijay palingkay. Naimbag abigat yo tata. Ha? Naimbag abigat mo, mate. Balasang ka, oh. Inyo tigatangam. Adalo yo tata. Adabay, manuaya. Sa nga gasot ko matata. I-type mo nga ro din tinumber mo dito, eh. 09, 110, 11, 12. Aday ka. Na-type ko, tata. Regular 100 anya. Tata. At itibayad ko. Ay nawa, uray saan mo nabayaran basan? Ha? Yan tangay siksi, kan napintas ka, mate. Libre lang ang tilod. Sigurado kayo ka di, tata. Wen, basta di mo ibagbagay ti sa balya. Sikreto talaga do na ito, ya. Okay, tata. Sikreto talaang ado. Ay na, saan ka lang gaya masiksik na pintas? Nalaka ka pa yung kasarsarita. Hay, makabanog laki din ti agbiyahe. Anusam saan tayo matabak nang? Ay nawaw, imbagak laang mat anabanugak lakay. Kumusta ti istor? Ada ka di mo lang gimatang. Adaw, Medyo. ay kat very good ano kasta. Binilang mo ka di anasaya at ti supli dagiti customer. Kanya ka lagi din, bakit? Basic lang na kita kanya-kanya. Amok tagbilang. Kaya't kulang ti makasigurado. Tama nga nudyak amaw kat maluglogi mo gaya man ti istor. Ay nawa, awan pagdanagam bakit? Saan ka malugay? Tamok tar aramiday. Asino ti kinasarita iti cellphone nyo, nanang? Ti supplier tayo iti bagas, Edgar anak kaw. Anya timbaga na. I-deliver da kanu ti bagas nga order kaw. Gusto tapno adumanin ti ila ko yun, nanang. Iso na laang ata da parikot anak kaw. Ay no, anya ti parekot, nanang. Kurang ti kwartak ditoy. Saan nga umanay apagbayad ko iti supplier? No adda kwartam dita, pautangan nak kumapay anak kaw. Ano ti kurang aya? 5,000. Sige, ikan kayo ti 5,000 nga inayon nyo iti puunan nyo. Oray saan nyo nabayadan? Ay saan bayadak mo lang anak. Oray saan nanang. Tulong kumutin kada kayo Ay na,
Agyaman naklaunay, taadda ka at tumultulong kanyak. Nay, nagadumot tin abagas dagitoy, Marilinda. Lakok na kita, Maray. Ngiminan samot ti bagas, Maray. Wen, Maray. Ngimmi na tanang hinamatik rodo ita. Kimurang ki di ti kwartak. Iso adim mawatak iti anak ko. Ay, talaga ang umina amin nun, Maray. Wen nga raw. Aksyonan kumamatan ti gobyerno tayo. Tanay, narigat ti agbyag no kastoy laang. Baring makariknada, Maray. Ayun gayam, manungay ti kastoy a klase ti bagas, Maray. 1,400 day ta, Maray. Ay i-reserve mo man ti maysa para kanya. Kaano nga umay mo alaan? Inton Sabado siguro, Maray. Urayek laang ti ipaw iti anak ko. Diyak kayat ka ti umut-utang. Ni, awan samot ni Tata Castro dito isturda. Asino ti sirsiripang basang? Ay, nawaw! Adda kayo matgayam di tananalinda. Makapakigtot kayo mat. Itay pa'y akit kita ang ka. Di nakita anak katugaw dito'y aya. Ay, saan nga rod, Nana? Pasensya kayon Ay, kaslaawan ni Tata Castro. Adda iti banyaw. Madama ti panagdigos na. Apay kaday. Alanganin nga rod ang makalibre ang no ni Nana Linda matgayam ti agbanbantay dito isturda. Di ka mutin agsasaaw. Anya tigatangam aya. Ay, kuha na dress chicken kumano adda. Adda pa'y 250 ti may sa kilaw. Anya ti kaya mau, legs win wings. Wings latan, Nana. Mabait lang nga raw tamangirwarak, Jusel. Anya timbaga ni Antimbila, Edgar, anak ko. Matuloy kan ti reunion tayo, nanang. Ay nawaw, nasaya at ano kasta. Idi pa'y napalabas at awenday ta aplano da. Kung nga ron, nanang, matuloy ka no Sabado. Usto atap nunawaya ti kaaduan. Rusyak, sa anak amapan. Ay nawaw, iti anya aga po asaan ka amapan si Kakastraw. Masadutak nagbiyahe. Anya, Agbati aklatan, tapno ada timang bantay dito istaw. Mapantayo kiti tatang. Amang ano birukan da kayo dagiti kabagyan ni nanang. wan nga raw, amang ano panunutin da nagapatan no saan ka amapan. Basta siya, sa anak adumaray. Da kayong nga agin na ti makaamong agpalawag katakwada. Agrubwat kamin iti anak ta, Castro Lakay. Sino ti pakiluganan niyaw? Ni kaanakan sa tor. Nasayat mo't nga raw no adda pakiluganan niyaw. Tapno saan kayo amarigatan nga agkumyot? Una, testor tayaw, si kati makaamaw. Uy, bakit? Kasti kanayon ko ngay baga, bilangam anaimbag ti supply, tanarigat ti agkamalay. No. Amulak mo't kahit bakit? Nung may papaniti kwartakit sa anak nga agpalugay. Okay. Oh my God, nanang. Nag-text na ang sa to. Agrubot tayo kanon. Word, umayan anak ko. Nangagmumot siguro day jay lakay. Agrubwat kamen. Ano usam ti agbatay, tadi mo ngamin kayat ti sumuraw. Naimbag nga aldaw yo, Tata. Si Kamanay, Josel. Nakita nga adagayang bagas alako yo, Tata. Ada, gumatang ka. Manuti half kaban aya, Tata. 1,400 lang. Ay nawaw, kurang matgayam ti kwartak dito Manuti kwartam di taya. 800 lang, Tata. Sige, mabalinin di ta 800 basang. Sigurado kayo, Tata? Wayne, di bali ata na pintas kinseksi ka mate. Ni Tata talaga, bulero. Pagnaw, di bagbakan niya. Awan sa matimang bagkat iti bagas. Ay, day tamanan ti may sa pariko, Tata. Ayan nga milan, ti balay yung basak. Iti asidag ti barangay hall, Tata. Medyo atayo gayam. Sige, itulog ko ti bagas iti balayaw. Mangrikepak pailaan. Iti kasta, may deliver ko ti ginatang mo basang.
Sa dino tinagapwam Castro. Iti ayan da Josel, Mare. Ay nawaw, anya ngay tinaramid mo iti ayanda Josel. Intulod ko ti bagas a ginatang na, Mare. Na, apay nga intulod mo pa ilaang, kat adamot motor ti kapsat na. Tulong ko matingkin ko na, Mare. Ay nawaw, no sexy abalasang, kaya't na ti tumulong, ngem idi siyak tinagpatulong ken kuana, di na pulos kayat, uto-utumot gayam da ito alakay. Anya ti ko na, Mare. Ay adda ayamot. Uto-uto ko nam samay. Asino ti uto-uto? Ay kukam no anya tinangag mo paray. Anya. Kumusta ti reunion anapanan nyo bakit? Okay laang may tlakay. Ado kayo anapan? Ay wala, kompleto kami nga kakapsat. Kandag iti aga-abirat. Si kalaang ti awan. Ay, kastaya. Kasanaw, di mo ngamin kayat ti sumurot kada kami. Wen, tadak kaya ti mabambanog bakit? Ada nga road service. Saan kamot amagmag na? Di ba, atan alpas mitay. Bumawi aktulatan no sa marunaw. Daytoy laang tinaurnong a koleksyon, Castraw. Wen, bakit? Ay nawaw, apay aday to'y laang. Apay ka din, bakit? Di ko nam kanya kat ado naglakwam. Naksayan mo ti bagas, ngam apay akas jay. Awan ti kinupit ko, bakit? Saan man asyak ti rasrasunam. Pudno ti bagbak, bakit? Awan ti kinupit ko. Ayan ti listaan dagiti na ilakaw, kabayatan ti kaawan ko dito'y balay. Day talaan, bakit? Sa anak mutin ang naglista. Adalaki di kinupit mo. Amangan mat no inlibrim iti arak dagiti kumparem. Ay no, saan bakit? Sa anak karimrimwar, hindi awan kayaw. Ure sa ludsudem ti kumarem. Apay nga ron akas to'y laang ti sils mo. Kurang daytaw eh. Amangan numabangkrapan ti negosyok maray. Ay wan, nangag mo ka di ti istorya, Marilinda. Ay nawaw, anya nga istorya maray. Ti may papanken lakay mo, Maray. Anya ti maipapanken lakay ko maray. Tinangag ko apagsasaritaan dagiti babbalasang, ken oray pa'y dagiti babae an asawaan, ket uto-uto kanog nila kay mo. Oto-oto. Tailibre na kanumo dagiti lakoy no sexy ken napintas ti customer na. Anya? Di mo nadlaw ay Maray. Isu maglagayam at tunggal iso ti agbantay ka basit lang ti mairimrimit na a koleksyon kanyak. Iliblibre na maggayam ang dagiti lako may. Hay, uto-uto day jay alakay. Day tapay ti may sa makagapaw, no apay akay kayat dagiti babbalasan ti gumatgatang iti istoryo no iso ti agbantay. Liblibre ang damagayam ang dagiti lako yaw Maray. Nakalaban ka. Anya, kurang mo pay. Bakit? Aday ka. Gusto mo na bakit? Wala tawaran kay tibain. May siya kamit nga uto-uto. Awan ti dagis nga rarabidak bakit? Ti kunam kaday kat saan ko amamuan nga inliblibrim dagiti lakaw. Ay, bakit? Laklakayan ka nga uto-uto. Gaputa na pintas kan 6 city customer. Ilibrim ti lako tayaw. Di ka agpampanunot, Castraw. Bakit? Si kagayam ti mang bankrupt iti dayta asari-sari store. Hindi nakalapig ko sa nakaslawbing. Bakit? Nakababayin ka na iti lumablabas. Singiram, no asino man dagita nga inliblibray. Bakit may kababayin? Singiram ida, tano saan? Pagtalawon ka talaga. Anyat nagabaan nyo kan tatang nanang. Apay pagtalawon nyo ni tatang. Wana, ta saan nga agpampanunot dayjay nga amam. Apay ka di. Inliblibre na tilako tayaw. Uto-uto alakay. Ay nawaw. Apay ka numat nanang. No sexy kan na pintas ti customer na. Ilibre na tilakaw. Makitam daytang aramid ti amam. Ne, dakas ti kastang aramid na nanang. Daytang arawd, kasla saan alakay. Hay na, talaga nga agburak ti darak iti daytang amam. Isuumat ti mang bankrupt iti store amano atawan ngayon rigrigatak. Ibagayo ta singiran na no asino man dagiti inlibre na nanang. Wine, isu ti imbagak keng kuana.
Kano saan na masingir dagi jay, talaga pagtalawak dito'y balay. Marmarwam day talak lakayan. Ay nawaw, anya ti aramida nyo dito'y balay, Tata Castro. Imayak tag singirak, Josel. Ay nawaw, anya ti singiran nyo, Tata. Te, bayad na kitila ko, mingin inted ko king ka. Ay nawaw, intedyo sa ita, singiran nyo malaga niya. Masapul nga agbayad kayaw. Tano saan? Sakti pagtalawan ni bakit kaw. Da kayo mo tinagdesisyon amang ilibre kada kami. Aping agsingir kayo itangay. Alamit din na. Agbayad kayaw tap no masulbar mo ti parikot kaw. Awan ti amok apapanak no pagtalawan nak ni bakit ko basang. Anya? Please, kasyan nak kumawit Dahito'y pala ang tinasingir ko, bakit? Ay nawaw, apay 500 laang. Isupay lang ang tinaornong, bakit? Di ka mananagan. Tagsingirak manin no pa nagsusweldo. Manotiin libre maya. Aduda, bakit? May saditan ni Josel. Ay nawaw, dagiti gold digger akalugaran tayaw. Pasensyakan, bakit? Hay na, agar aramid ka iti pagparikutam. Bidot ko na ijay, bakit? Singiram dagiti gold digger. Ikan ka iti dua alawas apawayway mau. No saan mo ida masingir, pasensyakan. Ngam si ti pagtalawag, kastraw. Ditakan, maasarak ang makakitkita iti panagrupropam. Kanya nga ita. Nakaungatin ni nanang kada kayo, tatang. Diyak may impagaraw, amamuan ni nanang mo, ti maipapaniti dahi jabanag, anak ko. Biddo, ti kasi hinaramit yo, tatang. Sak pa yan, kagparikot ita. Agsingir kayo. Ta seryoso ni nanang itinaibaga na, tatang. Talaga pagtalawon da kayo. No saan nyo ang masulbar ti parikot ng inaramid yaw. Uwan anak ko. Singirik ita. Promise. Ay, nawaw! No ti asawa kat naanad kan mapagtalkan, at daragsak kantal na ti pamilya. Ngam no ti asawa kat darasudos kan di na amo ti aganad, parikot kan riribok ti ipaay na iti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Awag ka lang nga awag, Rachel. Apay ka di aya. Kaanong agpabagyo ka manang Ivy? Apay ko ma. Agpagatang ako maiti agas ko manang. Naibus nga mintila ko day di sentro. Sa anak mat amabalin nga agbiyahe iti adayo. Sa anak nga agpabagyo ita, tamad itirik na. Mangtedak iti pagpletem, kan ikang ka iti gungunam manang. Ay nawaw, ikan ka iti gunggunam kunana. Intun kon, kurang ti ited na. Hello manang, mangmangagnak ka di pay? Wan, mangmangag ka. Ngam awan ti kastak nga biyahe. Nasakit ti ulo. Kasta aya? Wan, ano samlaangan nga ipawit iti sabali. Okay, sige nga rod manang, katagyaman na ka. Sige, ida po akong ti cellphone, tagi na naakmatan. Ay, una yun. Siya pailaang ti ibaon na agumatang iti agas na. Apay matakas ta ti tratong iti kamsat mo, Ivy. Una, ta ibaon nakit din nga agpabagyo. Anong sama? Isumot lang awan taramidam ita. Sigurado nga agas na ti pagatang na. Ay nawaw, siya pailaang ti banugan day at tao. Ay nawaw,
Ape akas na ti panagsasaom, kat kabsat mo day jay. Masadutak nga rod nga agbiyahe. No adda ipagatang na, mabalin mo't nga ipawit na latan iti sa bali. Nagado ti mabalin apag ipawitan na dita no kayat na. Unay kan bakit? Amom nga datirikrik na hindi kabsat mo. Ay nalakay maturugak laengen no awan aramidek. Iti anya aga po ngagpabagyo ah. Imbes at tulungam ti kabsat mo, kastapay lang ti sawang mo. Ibagampay ang masakit ka, kung saan mo tapod mo. Masapol nga agrasunak ah, tapno di na ipilit ti kayat na. Aguli magkan si ka Diyos, di nak disturbon ta kayat ko ti maturog. Kita aman, noosto, nagiti agas sa ginatang ko, Rachel, kaanakan. Ay na, agyaman na klaunay, Uncle Fredo. Awan anyaman na, kaanakan. Gusto laang tiginatang yu, Uncle. Katagyaman nakmanan ah. Ang pakanak nga rudan kaanakan, sigurado nga urayan na kon ni Ante Midi Balay. Ay, mabit lang, Uncle. Ay ne, anda kanipay ipagam. Alaan nyo daytoy, Uncle Fredo. Ay ne, ay nawaw, kamuti ba't data? Wen, in-order ko kanina na si Mang. Ay saanan kaanakan, sa anak mo't adumaw dawat, itingong ko nak. Alaan nyo kit din, Uncle. Naimbaglaang nga ikapiyo ka ni Auntie Maylin. Di kay madanagan, ta in-order ko daytoy para kada kayo, Uncle. Imawag ka manan, apay ka di aya. Ay, kwa manang. Amangan ko na no saan ka abisi ita. No sa anak abise, apay. Agpalaba ako mamanang. Awan mo't ngamin ti daddo maamabalin ko atang danan. Adamat kit di ati washing machine. Saan ka amarigatan, manang? Ah, ay kwa. Ala, pasensya ka na. Nga magtrangkaso akmutan. Diyak ka ba ilang taglaba? Ay nawaw. Apay akasta ka, manang. Tunggal agpatulong akin ka kat ibagam amasakit ka. Sakitin nga rod da tao. Tangdanan ka mat, manang. Ay nawaw. Nagsasao kasla dakkel tititid na tangdan ko. Kurang tupay ti inted na kanyak idi. Nagadulakit di arason mo, Ivy. Ah, apay manan. Tunggal umawag ti kabsat mo. Ibagam amasakit ka nga uray saan mo. Una, tadyak kayat nga ibabaon nakday di a Rachel. Anya laeng mo di tulungam ti kabsat mo. Nalakalaeng taglaba at dati washing machine na. Saan ka marigatan ang mangigalgal? Una, ngam kasanungay no sa nga gasutlaang ti ited na atangdan ko. Ay nawaw. Pagyamanam lata. Diyay taduma, tulong mo matanggan ko na. Oh, dilugi akmat no kasta ti aramida. Amom nga at dati aga sa tumtumaran ti kabsat mo. Amang ano talaga amot nga awan mo ti kwartana. Oh, imposible ah. Dakkel ti urnong dayjay lakay. Ita kasapulan na ti tulong mo, tulungam. Iti kasta, tulungan na kan tumat no si katag kasapulan. Nagsasao ka dita, kunamlan asino ka. Saan mat asi ka ti mabannog ka? Kasano nagpasugnod ti kapsat mo? No kayat mo, di si kanti tumulong. Si kati mapanaglaba. Nagadulakit din ngay bagbagam. Adda ka kadidita balayo, Auntie Maylin? Wan, adda ak dito'y kaanakan. Apay kaday. No awan ti aramidan nyo, agpalaba ak kuma, Auntie. Awan mo't ngamin daddo maapagpatulungak, Auntie. Ay katun na kaanakan. Mabalin latamot. Kanaw ngaglabaak. No bigat kuma, Auntie. Adamot kit diti washing machine nga aramatan nyo. O sige, masapa ak tong arod ama pandita inton bigat. Ay na, agyaman naklaunay, Auntie. O sige nga rod, urayan kayo nga urayan inton bigat. Okay, kaanakan. Mangyagak tumutlaang itinateng para ken ka. Pasensya kayon ano da kayo ti inawagak, Auntie. Tunggal agpatulong akmat ngamin iti kabsat ko kat kanayon nga darikrik-naan na. Mapanak pa'y iti ayan ni Rachel, Fredo, lakay. Ang yatiyara mi damit jay, bakit? Ilabaak ka no ti kaanakan ta. Ay nawaw, di IB akabsat na gay. Inawagan na ka no, ngam addan sa matrikrik naan ni Ivy. Ang dariklik na na. Ket no nalabasa kit istor ni Bebang idirabe. Ang bidbidyo okay na nga kukumaray. Ay, jak amu alakay. Ay, kasya'y ayat yan dariklik na na.
Narigat ti agsa sa unod at dumalakay. Ay, talaga laki ide. At na kayo't atulungan di kabsat na. Iso ka na yun ganda, ti rason na. Nalpasan kaanakan. Ay na, agyaman aklaunay, Auntie Maylin. Awan anyaman na kaanakan. Ay kat agmerienda kayo pa'y, Auntie. Ay saanun, sa anak mo't amabisain. Agmerienda kayo kit din. Sayang mo't titinimplak a Diyos no saan nyo nga inuman. Ala, agmerienda tangarod adwa. Wen nga min ay wen gayam. Itad kun titangdan nyo ang naglaba, ta ang mga numalipatak. Anusan nyo pa'y laang daytoy taawan ti kwartak ita, ante. Ay nasaanon kaanakan. Igatang mo ki iti agas mo. At dapay mat nabati para iti agas ko, ante. Saanon kunak mo't. Di kay kadi madanagan, ante. Tano umimbaga kat makatrabaho ak, bumawi ak to kada kayo ka ni Uncle Fredo. Kumusta mata ni kaanakan Rachel? Bakit? Kas iti sigud lakay. Ay, sapay lakuma. Taging pagmatay. Un nga rod, nasurok ang makatawanan asaan ang nagtrabaho. Sapay nagningi na ti agas at tumtumaran na. Ay, naimbag kumamot no saan akas jay ti kabsat na. Nakunampay lakay. Narigat amasit gan. Kasadot na ti tumulong iti kabsat na. Di na panunutan nga amangan no dumteng to ti aldaw nga isumit ti agkasapulan. Kay kunada nga raud, what comes around, goes around. Mala, ditan pagsaritaan ti kaanakan talakay. Isupay kit di apagsakitan ti ulo. Naimbag abigat yo, Auntie Maylin. Lumabasak manan. Ay nawaw, si kamot gayam dayta Rachel kaanakan. Sa dino ti papanam. Mapanak ag trabaho, Auntie. Pudnaw? Wen, Auntie. Kabaalak manan ti ag trabaho. Ay pagyamanan tayo iti Diyos ta nagsublimot ten ti pigsam kaanakan. Wen nga rod, Auntie. Ag trabaho ak matan tapno makarecover ak. Dakkel mo tinagastos ko iti panagpaagas ko. Makarecover kanto kaanakan. Naimbag man ta nakasubli ka iti sigod a pagtrab-trab akwam. Uray mano atawon asaan ka nagtrabaho. Wen tanasing patibus ko, Auntie. Malamapan ka nga rudan tapno saan ka amaladaw iti trabaho. Agan-anad ka kaanakan. Ay nagasat na ta nakasuble, iti sigod, nagubraan na ide. Wen nga rod lakay, nasingpet ka no tibus na. Ay usto tapno makaordong manan. Naibus samatan ti savings na. Sigurado day talakay, nang runa pa ikat nabayagan asaan ang nagtrabaho. Ay, un gayang bagay. Naranaak ni Aibe, iti sentro itay. Kahit, At dati kasarsarita na. anya, Imutang iti 5-6, bakit? nagturad matan nga imutang no kasta lakay. Singsingirin mat nga mendi kasarsarita na. No anya nga ta, tinangigastusan na iti inutang na akwarta Ginastos da siguro akadagiti gagayom na. Inaldaw mo't ngagvid-video kita. Ay, agsaysayang lang iti kwarta. Ngumnay, di mo latandak da kamaten ken Rachel ti may papan iti panagvid-video o kiti kabsat na. Tamangan no agsakit tinakam na. Muna mat, bakit? At nakalugaran tayo anang idanon kinkwana. Anya? Asino timawag, Ivy? Bakit? Ay, saan ang mabalin ang maamuan ti asawak ti may papan kadagiti utang ko? Ta sigurado nga apaan na. Asino day jay kunak? Apay di ka makasungbat. Ay, kwa. Awan day kay lakay. No awan lang day jay. Apay masapul nga umadayo ka. Kan nakabaybayag ka pa asumungbat. Ay, nawang. Awan day kay kuna lang arudan. Amangan mo't no. Ibaga man lang ang tipudno. Tigayim ko timawag. Sa anak amamati at igayim mo day jay. Addakin ka day tano patyan nakwen no saan. Amangan mo't no datilim-limod mo kanyak. Amo ko
Pagtuon no anya ti pampanunutem, Diyos. Awan lalaki kanya. Si kamot gayam ti lumabas ay fe. Kunaklakit din no asino. Mapanak iti ayan ni Rachel, auntie. Adda nga ta di tabalay na. Ay adda Awan trabaho na ita. Nasayaat mat nga rod no kasta, auntie. Makapagsarita kami adwa. Anya ti kasapulam iti kabsat mo. Wa, umutang ako may ti kwartana. Katapusan idi kalman ka. Sigurado ang nagsweldo dayjay. Ha? Kasta ka day? Ni, apay kasta ti reaction nyo, auntie. Ay, awan mo't kit de. Mala, ipadas mo akasarita ti kabsat mo no adda maipautang na ken ka. Ay nawaw, sigurado daytan, auntie. Ni Rachel pa iti kunayo. Ado ti kwartana dayjay. Anya ti ibaga, manang. Pautangan na kumapayla ang ading ko. Ay nawaw, pangalaak kumangay iti ipautang ko ken ka, manang. Agtrab-trabaho ka, saan ka din? Wan ngam addamot ti utang ko abay bayadak. Amumot anabayag asa anak ang nagtrabaho. Pautangan nakmatan Pangusaram iti kwarta ay manang. Bayadak ti utang ko 5-6, sakbay amaamon nila kay ko. Anya? Bayadak tumaladagos kan ka. Ay pasensya kan ngam una ag abayadan ti utang ko, manang. Awan ti may pabulod ko akwarta ken ka. Ay nawaw, narigat ka magayam amaasitgan. Ay nawaw, apay akasta ti panagsasaom kanyak. Kat nusi ka ti nagrigat amaasitgan. Idi ka sa pulak ti tulong mo, nagado arason mo. Itaasaan ko ana itad ti kayat mo, agsakit tinakam mo kanya? Pinabuludan nakakadimo laeng ti kabsat mo. Saan, auntie? Narigat ang maasitgan na diya Rachel. Tinaibaga na kanyak idi nagsarita kami. Kat adda ka no utang na. Talaga laang kit di nga imot na diya babae Ay nawaw, apay akasta ti panagsasaom iti kabsat mo. Pudno matanti. Nagrigat ang maasitgan na diya Rachel. Saan amabutang numakarma iti kasi nga aramid na? Ay na Ivy, tanangem ti panagsasaom. Karmamot nga ibagbagam dita. Pudno matanti. Nudakis ti ugali tayo. Sigurado ang makarma tayo. Itaasaan ka na pagustuhan, nagado asaom. Nalipatam samot nga idi agkasapulan ti kabsat mo. Kat narigat kamot ang maasitgan. Irason mo ang masakit ka. Uray adda ka ijay video kyan. Sa dino tinagapam, Iti ayan tigayam ko. limabasak itayan ni Jonah itay, kat awan kamot ang nakita kijay. Ay nawaw, ni John na laang ayatigayim ko. Apay na pudot ti ulong. Hay, kas kalamangas asar. Agsalsalod sudak lang. Nagadulaki din asal sa ludsudam. Saan ama sapul ama amwam amin nga aramida kanya? Agbalakan sa amateng. Agong ungot ka nga awan ti makagapaw. Adda ka no utang ni manang asaan nga amo nila kay na, auntie. Isumit lagayam nga inturturod na tinakisarita ken ka. Dayta ja ibagbaga ni Uncle Yofredo nga adda ka no kasarsarita na nga agsingsingir iti 5-6 ijay paradaan idi na minsan. Madanagan dayjay, auntie. Numaduktalan nila kay na ti aramidan na, sigurado nga agsubang damanan. Nasakit tinakam na ta saan mo pinautangan. Ay, wan nga rod Narigat ka amasitgan kun kunana pa'y kanyak, auntie. Ay una yung tikabsat mo. Managing bubukod talaga. Naibagayo pa'y, auntie. No siyak ti agkasapulan, kasadot na di tumulong. Itaasaan kumot nagustuhan, gumura launay kanyak. Bala, di mulatan ikaskaso ka anakan. No di na maawatan nga damot baybayadam, adakan kwa na dayta. Tinapatag kat awan dakes nga aramidom kan kwa na. Agpudno ka man kanyak, Ivy. Ay nawaw, anya ti pudnukan ka. Pudno ka di tinadamag ko. Adda utang mo iti 5-6. Ha? Ibagam ti pudno kanyak. Wan, pudno lang ka Basol dayja Rachel. Apay apabasulam ti kabsat mo. Wan tadinak pinautangan.
Nunangted ko maiginapanak iti ayan na. O dinalpas ko manday tanga utang. Nagrigat lang amin ang maasit ganda ya babae. Kalukwan? Sigatin mo tang, ngamti kapsat mo kita, hindi ba basulam? Ay basta, basol na. Ingkakit di makipurdiya, tapno makabayad ka iti utang mo. Awan ti bibiyang ko iti dayta, tasan ko nga amo na anya tinangusaram iti kwarta. Anya? Kas na ko na, sikamot ti makamong agbayad. Di na kami iramraman iti kapsat mo. No saan da katulungan ni Rizal, choice na matan dayta. Saan ang mabalin apilitam? Nang runa, kat saan mo mat atinulungan iti iso tagkasapulan? Ay, nawaw! Kas agkakapsat, masapul nga agtitinulong kayo. Nang runa pa'y no tiyempo tirigat. Iti kasta kat nalaglagan kan naragragsak tibiyag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.